Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameve enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika la kufinyelela khona umabonakude wakho esikhondla khonto namandla asabekayo Blaqlife TV kama lohlelo ke impande zama-Afrika the review masikhuluma kanjalo ke sizokhuluma ngezinto ezisalele ngemuva kulwashweni kwabantu nasekusizweni kwabantu singesho ukuthi abalaphi bendabuko esibabiza la bamdibe munye nalezi zinto ezishiwoyo kodwa bazoxazulula izimo ezidaleke kweomunye umkhakha bengekho bona bazoqondisa ulimi nje cha thina njengabalaphi bendabuko abangaqola abantu nakho la sihamba khona gama lami King Sicaka ngwakaloqe sibongo insizwa zethu Sicaka esishaya impunyela khona ke isihambele sethu esinaso namhlanje sokhuluma naso sizudaba la size ngani bhuti omdala sabingelela kunjani na ikhona njani ni but kuphila nje ngoba umphefumulo usehlangene nenyama hayi kubonga thina ngezwe uthintelo omnaka engazi ukuthi insizwa engayona yala kulesi sifundazwe sethu utabuka ngwasiswatini ngokudala yes umswati mbamba mina yeah so udala ngasiswatini kusho ukuthi ngasuka nje kola siswatini ngeThekwini ngesimo sokuthi bengidozamela umndeni yeah mina ngimuntu lonemfati nginebantwana nginemndeni family man yeah so ngasuka eSwatini ngiyozamela umndeni wami since isimo bese ngasiso sihle so njengendvodza bekubida ukuthi ngidozama yeah so ngafika eThekwini ngilethemba lokuthi kukhona lokutawenda ukuthi ngibuyisele singumovu ekhaya kodwa lokwangishaya kakhulu ngashaya amaphepha ngoba mawungenawo amaphepha ukulelinye live kuyafana nekuthi awukho ngoba ngeke ukwadi ukuthi uthole umsebenzi ayikho indlela ukuthi ubeke singutafuleni kusho ukuthi lokho kwenta ukuthi ngilambe mina sicu sami angisayiphathi kuyasekhaya so lokho ngenta ukuthi ngibe lana namhlanje ngitokugonyuluka ngendvo leseyingihlupha ngoba liqiniso lethi umkhonto usugwaza ekhaya manje oh yeah so amangathiwa ngiyicala nje ecaleni ngathi ati ebhodini bese ngihlele iminyaka lengacishe ngithi isikhombisa ngingakwadi kusebenta ngizama nje ukuphatanisa lapha nakhona into bengikhona ukuphatanisa ukuthi kudle mina yeah so kusho ukuthi ekhaya ngwenta umehluko kwabita ukuthi nginyuse amasokisi kunyusa kwami amasokisi ngahlangana naletinye insizwa nje ngalelinye lemalanga libangani bami kusho ukuthi babe bakhuluma ngalomkhakha labasebentela kuwo ngase ngiyabona ukuthi kushuthi imali iningi lapha yeah yabona because ubo wadi ukuthi lapho khona kunengadi khona nemali iningi ikhona imali yeah so bakufika bangintroduce kulomkhakha laba kuwo wetinkabi ngilomunye wabashayi besibhamu inkabi lesiyasina la juqa abantu yes okay nganqoma bhuti angifuni ngisho bacedzile abantu bangathi eThekwini bangathi eGola ngimdzala kulento so into leyenteka bhuti bathi nabangintroduce kulomkhakha angifuni ngisho bathi nabalibeka umsebenzi oqala etafuleni yayiningi imali bhuti nawe kunguwo ongeke uyekele yeah so bhuti ngabona ukuthi nangithatha le mali le badawula labadlile ekhaya simo sitaba ngcono so ngawuthatha umsebenzi ngoshaya ngihamba ngawushaya thine-ke vele umsebenzi wethu lomningi ngivamise ukushaya ngambla kunemali lenhle lapho bhuti ngayishaya imali ngakwathi ukuthi ngithumele ekhaya so lokho kwakwenta ukuthi umsebenzi ngase ngiyithola because ngaya ngik-improve ngaba muhle futhi nesibhamu ngisishaya isibhamu so ek-improveni kwami kwabita ukuthi kube khona into lengiyitholako ukuze nemisebenzi ngiyithole ibe miningi kuze nemali itokwathi ukuthi ingene ibe yiningi ukungena emlonyeni lapha eSwatini ngokwazi kwethu anibona abantu ababaningi esibhanyeni into engingayazi nje esibhamu yonke lento yokudubulo ifundesula ngifundza la eThekwini okay qhubeka bro so kwabita ukuthi kube khona lenkwentako kuze imisebenzi ngiyithola ibe miningi nemali itokwathi ukuthi iyanze ndokwathi kubabhekele ekhaya nami isisu sigcwala so kungilapho khona mfowethu ngakhuluma nalabanye bangani bami lesinabo kulomkhakha bangithatha bangimekisa phansi le enzaweni yasemhlabi yalengane yeah lapho ngafika ngathola khona lamabutho abafana labafishana abangaka indvodza lemhlobo ibita ngokuthi mantindana ayangena imali bhuti so laba bantu bakwadi ukuthi imisebenzi ibe miningi angathi ndayibita kanjani ngicela ubita ngithi ngemathenda bengithola imisebenzi bengithola ngihambe ngiyosebenta
ngimsebentele ebusuku wena bonga ngibone mina ngingumuntu nje ngifana nawe ngiyinsizwa la mathenda akho awukubulala obvious umsebenzi wami munye but ngishaya sibhamu okay so kwathola kwami emathenda imali besingena seyiningi kodwa ikhona into le kanjeni lo mantindane labafana bami lengisebenza ngabo kwakungasika ukuthi kwakuyinto lebengilandzile ukuthi itakto sebentela mina kwakuyinto angathi ngayibeka kanjani mhlawumbe noma ngathi bengicashile ngithemba uyangiva mangisho njalo ngangicashile ukuthi ngihambisa leyo mali efanelekile babe bangisebentele bangilandzele lamathenda because bengafuni info ya permanent ngangifuna info litakwati ukuthi ingakhela imali ekhaya bahle kusheshe yes kusheshe ngangifuna indlela lencamulela ko kahle so bafana bamangilethela imali kwaba kuhle imali yangena ekhaya yaba yiningi so when I'm for to tinfo tacala tashintsha mhla ngithwala ligodvulo shunqa imfuthu okay masivumelana nale nyanga mhla uyangilingana ukuthi labafana ndabahlabela inkomo badle njalo ngeminyaka kuyinkomo njalo ngeminyaka kuyinkomo nakuyinkomo kusho ukuthi ufuna ngiphinzele kwala siswatini ngiyowisa inkomo ngibide abantu badle guess what mabadla labantu wabeka linyawo lakho lamtini wami inhlanhla ngiyithethe futhi lenye into lengangiyondla ngayo ekuqhubekeni kweminyaka cause njengoba ngithi kwakukanye ngeminyaka lapho ngihlaba khona kusho ukuthi iyayidinga ukuthi ngiyondle kulala manje kulele sikhathi sisaqhubeka umnyaka usahamba benginekuhamba ngeclubini nginteka ngifike ngishaya utshwala ba 700,000 thengela for wonke umuntu party namhlanje all drinks on me but wathi ukuthi labato natha lobo tshwala lobo inhlanhla ngiyithatha bese ngithatha bebantu besimame nasebanathile sebathakiwe ngina bendlini uyadi ke clubini ungente ngathi hard vote clubini uyaphuma nawe nesincanza mathe sakho uthi agree endlini yabo so mina ngangiphuma nabo nangifika ekhaya obvious mina nginathi angibuthinzi tshwala so mangifika nabe ekhaya nangifika nabendlini mangifika nabendlini ngikhuluma nebafana bami ngibakhulule bambe bayoditika nabo bantu besimama yabo but ungakhohlwa ukuthi egcineni kufanele ukuthi nabacedza kuditika kufuna baphume bahambe lapho because but imali akunayo inkinga nayo because ngalesikhathi ngena ngalesikhathi kufanele ngiyikhiphe so but kwaya ngekuya tindvo nangithe kuwe ekucaleni umkhonto wasegwazi ekhaya kwaya ngekuya lendvo iyacala yangasabafuni nabantu lengibathole eclubini yacala yafuna mina yabona nangisifuna mina but ifuna kulala mina le yabafana bami labafishane bafuna wena manje bafuna mina sicu sami ake ngeso so cabanga mangithi ngiyabajikisa abasajiki bami ngawe bafuna mina mfowethu angifuni ngisho cabanga nje ngiyimfowethu angaka bangena mina ngemuva so nase bafuna mina abasafuna ukujika sebafuna ukudla mina umkhonto ugwazi ekhaya namhlanje so wena bhuti lo kakhulu lengikulandzile ngalendzaba lengilandzako ukuthi nginelivalo manje ukuthi lendvo ukwati bani ukuthi mhlawumbe ingahamba izifike ekhaya ngoba vele sidelile kwenda yadlulela kwensengadlula isengandlula cause icala yangishintshela abashongo ukuthi itofuna mina futhi abashongo ukuthi itawuhlala ingasafuni ukujika yabona so kuyacaca ukuthi kuningi lengingatshelwanga kona lana ongakwazi yabo because mina kwabalula nje ukuthi okay since ubaboleka noma ubacasha nayi imali nasongasabafuni utabuya kimi but manje abasafuni ukujika usuke waya kodwa kumuntu wakunike ukuthi abathathe back ngicabanga ukuthi ngimahlandla zabo mathathu 3 times but nase ngifika inkulumo iyashintsha akusafana nangesikhathi sivumelana yabona so manje bhuti lokungente ngifika kakhulu kule show nekuyibona ke idlala lapha enkundleni yokuxhumana lokungente ukuthi ngifika kakhulu kule show ngiloko ukuthi ngisaba ukuthi manje tahambi yogwazi ekhaya kulabantu abami ngithi ngizamela bona wadwana nonkosikazi besikuphi ke isidingo sekuthi ngiphume ekhaya ngihambe ngidela eThekwini ngitozamela abantwana kanti igcine ndophinze ngibulalise bona labantwana yabona so ngindvodza yemuntu mina lebita ukuthi ekhaya balale badlile so mase baphinze babulawa ngimi bengentana so livalo lami lelikhulu manje futhi ukuthi lendvo nayingabila lekhaya yogwazi ekhaya ke yabona already mina siyatitika ngami mayingabiyele ogwazi ekhaya kulokhu kuyitika kwayo ngawe usenayo imizwa nkosikazi
angifuni kungasho mfowethu ekhaya kuyalanjwa angisiboni isidingo sakhe kahle kahle ngoba wona uyasutha mina nje kimi sowafana sowaguqwa nethi unginene kuthiwa nginene ngesingisi ungigadzela abantwana ngoba ekugcineni imizwa yakhe angisenayo noma nginaye noma ngifikile ekhaya senginekufuna kuyolala egombini lami ngedwa ngimshiye lapha izo zonke into ezonakele zofuna ilungisa ngiyafisa ukuthi ngikwadi ukuthi ngilungise nkosikazi umfati wami ngikwathi ngiphindze ngihlangane naye ngoba sikuphi isidingo sakhe sekusahlala ekhaya makukuthi kwayimine angisamvakashele eCameroon manje ngisaba ukuthi le ndlu ingabuye itogwaze ekhaya hayi yabo yazwakala bhuti udaba lakho luclear kakhulu ugqamile lisobala elakho lokugcina ke mhlambe kuyona yonke lento ofisa ukulishiya nanombaniko obukayo ngoba sazi ukuthi ubani ozothi ake ngiyisize le ndoda okubukayo lapha ekhaya lengakusho bhuti ukuthi siyasithi sikithi imali imphanze yesono lokusho ukuthi ngalandzela imali kuze ngene esonweni ungaboyi ijaka into longayati ngoba ekugcineni itakujikela liqinisa likho emhlabeni so lengakusho kakhulu kuba bukele emakhaya ukuthi ngicela tinto ngamane uthathe nge-step kunekuthi ujake indlela leshishako lifana nalethu because ekugcineni konke mina ngibulala abantu mina ngidle inhlanhla abantu mina umfati wami ngisamvakashela eCameroon uyabona ukuthi sekuningi ngingcola noma ke konakala lesenkwentini so angufisele ngisho sitha sami ukuthi sike sifike lapha la sengiphuma khona mina yabo so ngibhalela uhlelo ngoba nginekulibona etinkundleni into ekuchumana ukuthi liyabasita labahluphekela abafana njalo so nginelethemba lokuthi kufika kwami la ekhaya tawenda ukuthi into tibe ngcono noma kanjani bhuti asithembe ukuthi nani nibukile nathola nasizakala ukuthi ubhuti ukhuluma ngani story sakhe nezizwile ahlangane kwe-comment section nikhulume nathi siza ukuthi nithini kuthini wena ukuphawula uma ukuthi mhlawumbe khona ufuna ukwazi kabanzi hlala kanjalo nje iyeza inyanga yethu yodumo sizokhuluma nayo siza ukuthi ngabe kwenzakalani sizokhuluma nayo umkhulu siza ukuthi uhamba fikephi odabeni lwalensizwa ethi thola amandla ukutheni ibulala abantu kodwa ke asingageqa amagula uyeza udokotela uzokhuluma nathi okwamanje hlala nje siyabuya sa emakethe hlali nawe la engunesfoot la enaba 63 Helen Joseph Road Durban Port lasikhona lasithola la khona Blaqlife siyabuya Alright babukele Blaqlife TV sesiphinde sabuya futhi sokhuluma ke nomlaphi wethu wendabuko sizophendula imibuzo nezinto akade ikhulunywa umfowethu okwekade khona la Dokotela sibingelele sibingelele kubabukeli beBlaqlife TV sibingelele nawe emsakaza mfowethu sikhuluma nobhuti la ukhuluma ukuthi wasuka eSwatini elambe ngisho esiswini ngenxa yenkinga wafika la washutha amaphepha akhe wavuma ukuthi athole umsebenzi oqondile wagcina eheho ezinye insizwe ukuthi ajoyine umsebenzi wokuba inkabi mawuyinkabi ke usuke uqeda ngeimpilo zabantu kwahamba wasinyusa umgangatho wafuna izinto ezithile ezisheshayo ezifana namadoda lawa amafishane akhala ngakho ke manje uthi cha sekwenzeke konke lokho waphaka bedla kubantu labalisa bedla kubantu sebedla kuya ke manje ukuthi bafuna ukulala naye uvala nalo lokuthi kuzodlulela emndenini njengalokho kudlulile kubantu adenekela ngabo kweza kuyena unovalo ukuthi sekuzodlulela umkakhe ngoba nemizwa yomkakhe nje uthalale naye akasenayo Dokotela awusithathe usibeke kulolu daba ithini ugebhezi lakho la msakaza ngingengande kakhulu sona isithwalo sabhuti ngiyasazi siyenzeka vele njobe echaza njengaso uchaza ngento engiyaziyo kodwa la kagasa siyenzi isithwalo sabhuti lamadoda asebenza ngawo ilamadoda amafishana ayizigange vele ingakho ethe egcineni agcine selala naye kunento othi moyoyithatha umsakazi kuthiwe isefungo imvama mawuthatha isigaba ukuthi uyothatha isefungo kunento ongatshelwa yona ekuyiyona kuthiwa isefungo ke le osukunge ukwazi ukuthi uyixoxele omunye umuntu mayenzeka kuwena njobana ke egcineni segcina lezi zinto sezilala yena asezikasafuni omunye umuntu engamqwayisa ngawo mina umsakazi engamsiza ngako nje ukuthi ubhuti kumele athathe lezi zinto lezi azibize uyazi ukuthi uzibiza kanjani mase kwezozithuma ahambe nazo umsakazi mase ngomhlambulula ngimlahlise zona qala ezimemeza azibize emgodini akunaka la ehlala khona manje sehlala lana ke manje nayi indlitho sade ngamthatha ngomfaka emgedeni ngomgeza emgedeni noma ngamthatha ngisendaweni ewumhosha ezobe ngathi umgede kodwa nje ibe ngathi isimo
asho ukuthi nali ikhaya lami lapha esengihlala khona-ke manje sesizosebenza ngihlala la achaza ukuthi ngenxa yani ngoba basuke bezwa asho ngenxa yezitho ezithize sesiyayijika-ke lento ngamakhubala athize ukuthi sifake iduka mkhondo ukuthi iduka alahle izikibha zakhe iy'mpahla zakhe ezinye azobe zigqokile uyazishiya lapho zishiya khona lapha emfuleni kuleyo lokhuzana leyo nkolo leso besimfake kuyona yabo lento sesiyayidukisa ngomkhondo sesiyabuya siya ngehla komfula sesiya kombhava-ke manje simshayisa la mabhavu-ke lawa msakazo ukumhlambulula-ke manje ukuthi siyamgeza-ke manje simgeza nayo yonke le moya le ahamba nawo le emibi yabo useyabuya-ke lapho sesimbuyisele esimeni sakhe-ke ngoba dokotela umuntu mayisuke enza lo msebenzi athi ubhuti uyawenza usuke kunezinto eziningi ayifaka egazini okuhlanganisa ukuthi mhlawumbe egcina nabantu sebembuka bemsaba uma usomsizile wena ngaloko kusuke umsiza ngakho umuphi umehluko owenzakalayo phakathi kuyena mayevela emphakathini msakazi njengoba sobe simsiza nje somqala simlahlise lezi zinto lezi labo mantindana labahamba nabo labo kade kuyibona bamenzela zonke izinto sesiyabuya sesiyomgeza-ke manje emgodini simbela umgodi simlahlisa zonke lezi zinto yingcabo lezi asuke kade eqine ngazo izinto abethelwe ngazo emzimbeni amabutho yonke leyo nto siyamlahlisa yona useyaba-ke manje sesiyomhlambulula-ke ngapha kumfula-ke manje sesimcelela inhlanhla simvulela inhlanhla sesimgaxa-ke manje msakazi ngeke ngikufihle lokho usedinga ukuthwaliswa yena okay ngesingayo yabo ngizomsiza nje ngaleyo nto yena ukuthi kuphela afike kumina nembuzi esancane imbuzi nje esancane yabo so hamba naye umsakazi ngeke umphakamisa ngendlela abaziyo abantu engikubaphakamisa indlela ukuthi ngibaphamisa kanjani ngohamba ngena ngifike ngimshaye le ngcabo lezi ngimgeze ngimhlambulule mase ngiqede ngimgaxa le ngcabo mase ngimphakamisa ngale mbuzi le ukuthi njoba ngiphakamisa le mbuzi sengifuna ukuphilisa isipoki kuyena esingeke sibe namngozi ngoba kahle kahle sodinga ukuvusela isipoki ukuze somlola zonke lezi impike manje yonke le moya le yabo nalezi zinto uzongeze saba namandla ukuthi zibuye kuyena ngoba bese dosa ngomunye umoya manje obese ufake kagasi yabo bekithi ngisafuna ukuyithola lento ukuthi manje ngikhuluma ngebhoki ngikhuluma abantu abasebedlule emhlabeni manje amunamngozi kuza kanjani isipoki umuntu oseshonile ngabinamngozi angahleli umuntu ekhaya nithulisa kanjani yonke lonto le khehla lami masithina sikuvusela isipoki siwe sikuvusela ngomantindana indoda emhlophe kunendoda ethu indoda emhlophe sicabanga ngogebhezi la umsakaze siyifaka ovuka le ndoda ukuthi ivuka iphile sesiyihlambululile ngoba siqale soyibeka olwandle ukuthi ehlambuluke soyibeka emfuleni sisayihlanganisile sayigayile mase siyabuya ke lapho ke manje sesigaxa ovuka bonke siyifake namakhuba lathize yabo okuphakamisa umuntu amakhuba lamhlophe sesiyabuya lapho umsakazi ke manje sesizoyigaxa imbali ekhanya ubusika nehlobo ehlezi iqhakazela ubusika nehlobo bayazi abantu abakubalusa basemakhaya ukuthi lento nje basesiyifaka kuwena ihlezi iphila kuwena ubusika nehlobo ihlezi iphila la kuwena yabo mawuthi kusile entweni ozenzayo sivula yonke inhlanhla yakhe esukuyivaliwe lapho Dokotela siyakuzwa isikhathi sakho siyasizwa ukuthi uhamba ngaliphi igiya kodwa ke awuthatha ababukele lakho lokugcina ubatshele okufisa ukuthi bakwazi ngayo yonke lengxoxo esikhuluma ngayo nanokuthi udokotela bamthola kanjani ufoneleka kanjani usebenzela kuphi Thokoza msakazi engifisa ukutshela ababukeli ukuthi izinto ezisuke bezithathile sezingasabahambeli kahle siyakwazi ukuthi abantu sibasize kuzona sibasuse lezo zinto siphinde sibavulele futhi ukuthi into zabo ukwazi impilo uqhubeke kuye phambili ungasale sewushona phansi unomphelo ngoba naku sowulahle leyo nto leyo ngoba abanye sigcine sezibahlanyisa ezinye izinto ngoba sobengazi bengenalwazi lazo inombolo yocinga bakuthola kuya doda it's 081 081 45 45 78 78 132 132 seyiphinde 081 081 45 45 78 78 132 132 sithembe ukuthi babukele emakhaya nilitholile udaba lonke benifisa ukulazi kodwa ke akuvaliwe manje nama comment ningawafaka lapha comment section bese niphinde niya like and subscribe sibe umndeni okhulayo nje sibe baningi okunye ke futhi nikwazi ngokuthi laba balapha bala noma lumlapha esinayo namhlanje akayena ingxenye yezinto eziyinkinga ezenzeka kubantu abezela kodwa uzoxazulula isimo ngokwazi kwakhe makukhona nawe ufuna ukwazi ngamthinta enambeni yakhe otherwise asiphinde sihlangane ku episode elandelayo nisale kahle